Ujone kagalabon. Ujone kagalabon. Acholi. Umegiwa kilumegiwa mati lao. Umegiwa kilumegiwa mati lobalu. Dano ducu ma winyu leb luo. Alego wu lutwa nikija umakwu. Alego wu lutwa nikija umakwu ikom Latin eni makiluonye ni Otim Prosper word pa BOSMIC Otim. Abiako ni uneno condition ma Latin eni ti iye. Condition ma liet ma enti wort ki iye. Latin eni mauti neno neni. Latin tiki mwaka chiel ki dwe aye abiro. Ento Latin eni peo miet ki no yue umo ki keni kuone ni chake ni ki nyual en wai mwaka mau karuni. Pe ki yue umo ki ken ikuone. Pien Latin eni tie ki bu ia dunune. Kin pimo do ki no bu ti ia dunune. En petuer yue umo be. Tiki pero ya dunune vu tie unyo he has a big hole in his heart unyo ya dunune man ena yetige en ki yue mabe wero en petwer bedu ki yot ko mo ke ken mabe donc kitika mirni kitim operation ikom Latin eni donc operation eni ki bitimo wa India chi dong chiling matika mete ena ye million apa weri Kichwal ki Latin eni i operation i India, nyo i lobo India, weri ki tim operation i ia dunune. Latin iti karo ki ia rem madit totual abiako ni wunu ti nero ne bene. Dong lutua kay ti ki chwin me dano ki kome ki jong mari kom Latin eni me ti nero ne ni. Kay ti ki chwin pa dano ki jong mero mari i kom Latin eni. Do kay mar lobo luo ada Kiki jang mari kom Latin eni. Wa bien ni numbers mapol wa jogu chilling weri wa saving kwa pa Latin eni. Wek wa laru kwa pa Latin eni mabadle pere eni. U bien lutwa ot yat la cho anangeo ni BOSMIC Otim fundraising maduong pi ot yat la cho ki dano maduong. U bien wa laru Latin unyo word pa Otim BOSMIC Otim eni. Manye kiluoni Otim Prosper. Ubin light ray la cho in wunuti NGOs unyo NGO mawana ngeo iloba Acholi BOSMIC Otim fundraising mapol botu ubin wala rodong kwa palaten pa BOSMIC Otim ubin waribu chengwa luwe ko ducu me kumalo me Uganda ubin wala kwa pa wota BOSMIC Otim ubin wala kwa palaten pa BOSMIC Otim ubin waribu chingwa won machal luwe fundraising mo ke ken ma won twerte mo ne Otimi dul machal won luwe wek wala kwa palaten pa BOSMIC Otim Joma jami ya tiaru lega na chwalo borumera in wachung kedi maduong wachung kedu mapol dari chung kilu we kare mapol meneno pero mu mapora tuara kuman ni wek wakunyo gang wek wakunyo ne kienwa angeo ni kare mapol wachung bene warayo chilling me konyo de late Black Angel kare cha wakonyo warayo chente me konyo Jami maduong iloba Acholi me konyo luwewa maduong iloba Acholi peda atwer kwana ne weng ubien don kombedi waribu ching me konyo Latin pa BOSMIC Tony kitara wiaponi wachung wana keduma tek wan keli koma ketgi kidana mukene wakonyo ngat Latin makedoni gum Trevor mauno ben entiki pero para warayo chilling kichwado en operation so bien don kombedi Tien dong pero opore kom BOSMIC Otim en. Tien dong pero opore kom Latin pa BOSMIC Otim en. Ubien waribu chingwa wek walaru kwa pa Latin eni. Ubien waribu chingwa wek wakonyu pajo. Ubien wakonyu this innocent child. Bishop Odama baba wanwa metibo lega chwado bori kija mari kom Latin eni. Duani ki waro dok ini tiki connection ki yo mapol so konywa la ditwa konywa wanwa metibo ichwal duani pi Latin eni madon competitive at a very sorry state alegi baba piano ngeu ni itiki chwiny mekija dok konyo loba Acholi pe kare mapol konyo Northern Uganda pe kare mapol pe pero machal makitman Rod Yusuf Adek
aworo bori consultation ma pol roda ageno tamay mina ageno tamay mio doka tiki war ma dit total ikomi so rod Yusuf Badek alegi ni chwal dwani pelaten pa BOSMIC OTIM eni mati at a very sorry state wachwalu dwanwa waribu dwanwa wek walaru kwa palaten eni one politician no duju me loba Acholi lobo lao kachiel ke iloba lu kidong matie luo sub region no weng unyo I kabedo maluo rumo weng ubien ke jamakwu ikom latien pa BOSMIC OTIM ubien walaru kwa palaten pa BOSMIC OTIM eni mabale pekani don wono duju dano department mapat ot lega unyo department mo ken mawa wunuti ye ubin ujok chente e group ma mekwu wek wachwalu ya dugu me weki kichwal laten eni operation India won group WhatsApp group mapat to duju ubin wala ko pal laten pa BOSMIC won jo mekaka dit lo party ubin warayu chente wek wala ko palaten pa BOSMIC won KDP kachiel ke repepe kaka nyo RPP man pa donga to woni WhatsApp group ba megwu ujok chente mo ken machar won RPP wek wala ko palaten pa BOSMIC OTIM won KDP ujok chilling bot wukoni WhatsApp group ba megwu wek wala ko pa BOSMIC ko palaten pa BOSMIC OTIM won WhatsApp group ko mapadi padi duju iloba Acholi warayu chente wa jogo chilling wek walar ko palaten pa BOSMIC OTIM won Acholi parliament kachiel ke WhatsApp group ko duju matie iloba Acholi kachiel ke lobo lao loba lu ki lobo luo ko duju ubien wa ayo malo waribu dwanwa warayu chente iwel mo ken wek ukony laten pa BOSMIC OTIM donc chilling matika miete ena ye million apa wek kichwal laten eni India weke team operation iyo adunu ne pen kira wachiwu ni latin tigi bu ya adunu ne bu en long weka latin eni petwer ywe mabe ki wor kede od yat la cho para ki chware wa mulago ki beru kamio yat me jirur ne ki ken ento dong kombedi ker dong ungayo mien latin enigo kerbedo ngayo ada palatin enigo latin eni mienetie miene kiluonye ni passion ma a ke kit gum ya mida magi a ke village achiel bene gen ke BOSMIC OTIM gi neno gangi ki ga mien latin eni ki ga BOSMIC OTIM gi pe o wa kilometers achiel gitie ga achiel so ubien waribu dwanwa angeyo ni dan ma pol dok wan bene pewa ngeo ni latin makuman tika wot unyo tika wot e condition makuman unyo tika karke te kwa makuman an furani ang report eni ngeni anario angech en weko kijang maka tutwal atika nene ni wachwalu dwanwa ni chake ni ma ana no ngech metuo palaten en nyo ki condition man malet tutwal malaten eti kare ki ye an achwalu dwana chot dong lutwa ubien waribu chingwa won macha gwak BOSMIC OTIM bali komwo utim kija pelaten dogobet ki kija kom laten eni mabale pegani waribu chingwa walar ko palaten eni won NGOs duju mati loba Acholi mati Northern Uganda mati Uganda golo kija makwu ubien walar ko palaten eni won organization mo ke ken kono church organization yo religious organization ubien walar ko palaten eni won CBOs mo ken mautie in Northern Uganda ubien walar ko palaten eni in ngat mo ken ma initika winyo chwin ubien walar ko palaten eni in ngat mo ken maiti at the diaspora mauti lo mawako ka mo ken ubien kija makwu walar ko palaten pa BOSMIC OTIM kija makwu lutwa unen condition eni mate laten tika kar ke yeni waket kong ni ka bed laten ni laten mo ke ken me lobo duo ananen ni laten pa wan weng so kala laten mo matika war ya rem makuman umir wan macharo lobo duo unyo wan macharo kaga duo duju ubien waribu chingwa wabedu ke kija wakalar ko laten kija makwu in ngat mo ke ken peo biri abi sharing na machim pamien latin eni bot wun weri ubet ka kupe
Now, Rod Justo Bira, a legi one wa bien wala ko palatien eni. Man en Latin ni kikome in Rod Justo Bira, one omegi, one BOSMIC OTIM moko weng, ubien wala ko palatien eni. Jimmy, Omera Jimmy Podkare, war idea ni total. Your idea is always very, 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 very wise, and you always come with a decision manote full of wisdom. Alegi Jimmy ubien wakonye latien eni. Koma kech alegi kamoy ken maiti ye kai winyo dwan eni ubien waribu chingwa wek wakonye latien eni. Ubien katwere watimu teleconference, watimu Zoom conference, wek wanenu yo duju melar kwa palatien eni. Katwere pewo wego kat niana rio no watimu Zoom conference, wanenu immediate solution, no immediate way me weki wanenu yo me chakotimo fundraising wek walar kwa palatien eni. Jimmy ka iwinyo kwena na kuman timbe go na chim. Koma kech ka iwinyo kwena ma mega eni timbe go na chim. Ngat ma kiluonye o la ditwa nyo ruot mela bon ma war total Rod Justo Bira. Rod Justo Bira duan eni kiken ka iwinyo baba kamoy ken timbe ikupe keda. Nama WhatsApp number mamega angeyo nitie bot in Rod Justo Bira. WhatsApp number mamega angeyo nitie bot in one bot koma kech umien one BOSMIC. Angeyo ni WhatsApp number mamega tie bot in Jimmy machalo mien one BOSMIC. Kidong dano duju matiki chwiny mekonyo. Gin eni uromo kupe weri ami uromo kupe keda weri ami u nama chimpa mien latien eni ulok kede weri wa miu nama chimpa ada pa latien eni ma ena ye mien passion atim weri wangeu wanenu yo mani ma watwer konyo kikwo pa latien eni watwer lar kikwo pa latien eni. Dong noko duju me kabedo ma pat alegu ni wabin watimu Zoom meeting unyo teleconference tieni unyo diri unyo peo kat ni na rio no waneno yo duju me chakotimo serious fundraising in different organization, different WhatsApp groups unyo in different ways wek walar ko palatien eni. So alogo man peliet pajami matiga time loba choli alogo man no duju petamo pe la kwa petamo pe le kwa palatien eni mabale pegeni. Ubien walaru kwa palatien eni mati innocently. Mati innocent eni. English version of it, dear Lacho Hospital, let's come and protect and save the life of this innocent child. I know BOSMIC OTIM has been doing a lot of fundraising in that hospital or in Lacho Hospital. Now, this time, his child is in a very critical condition. His child is in a critical condition. Let's come together, do some fundraising to save the life of this innocent child. I also forward my request to Light Ray. Light Ray is an NGO in Gulu. Light Ray, please, BOSMIC OTIM has been doing so many or a lot of fundraising at your organization. This time round, the child of BOSMIC OTIM is in a critical condition. He needs operation that is supposed to be done in India. So let's come and protect the life of this innocent child. This child has a hole in his heart and it needs operation. And this operation can only be done in India or can only be done from India. So let's come together, all the NGOs in northern Uganda, all the politicians in northern Uganda, all well-wishers, all fans of BOSMIC OTIM, music fraternity, and all media houses. Let's pass this information. Let's make sure this information reach every person. Let's come together and do fundraising to save the life of this innocent child. Let's come together and do fundraising to save the life of Prosper Otim, the son of BOSMIC OTIM, the one you see in this picture. Thank you. May God protect you and bless you as you take this course to save life. Thank you.